Batata yo mama matokozi kumba wunu tunalandila mkinzi eto wamjidulu wafumo Yesu Kristo katajalungana kiangali mbuluzi yanza kadi yani wazola roho asoma nitu vanakemba mulungu yakumye samba mungona ya nana mulungu wa makumole yevua mosi 2001 lutsila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwana luti mzee yoho akapata kubalisanga kansi jamu ya ba dan tete tutengi menangkara siku beto na kamu masoma ngombe kata simoni kipamu kufana kwa zole mbwala pakundu yembwala pilekete muna mbwala pilekete pakundu kala na moto simba yetusi babo kwenanga kukunduka mauzo mbele za kikosi boka kibili kumundu ile siku baludi bokala na filosofia mandogo siku kunzi kadi siku ukala kunzeka amu mundinga banzeza mufalasa kanzi mundu bokala kanyo kinsusu kadi ba français mono ko
yeto wala mtandao kinapenda simu kibao unapata malo sio ndio ndio kutima watu vana na kufanya vyao bazona ndio kunsia ntamu kutugidi kunzi tufuti jati la mnansiku kunzi nsiku kadi mwasulu kukala kwa Mungu bonina volume wa watoto kote mnawayele unogala kwa siku kadi kuna mkono kwa sababu tume volume ni siku ijao na jo yeto kwa watu kote ndio mpaka mpaka siku itanga ndio kada semua ni mau kita ngapai kuna pari semua neuf wanwa sama Elise jangan ngomong muyal sebelah muyal tanga do kontu nsi ikalaga nsiku on voit la constitution on voit l'acte fondamental de la constitution de ce régime manipule ce pays là cette contrée on voit il ça comme ça yeto ko atupé itanga do tu futi kala ye constitution. Donc, comme les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la constitution. Nous, tout, vous dites qu'il y a un siku pour nous, quand vous qui faites un siku, vous dites à il y a un bon scaphandre de combat. Quand vous siku, ils sont les bons, moi, on a fait le ouvrier. Au moins, on a fait le ouvrier. Quand il y a un peu de droit, kunga wanataka kundi longo la 18 mai nous sommes faits à ma caisse à nous voit témoigner wa sous-sang tu vois témoigner nous allons comprendre bon ce qui est à qui nous on appelle ça en français le scaphandre de combat. Donc ton corps n'est pas pour eux. On a ça nous dit la peau on a ye mwani mu iti ko mo mo tu kondo taw na nga so ko la ko magansi tu tengi kapu kunga nan ta sa dira ba kumata babe kulu mimi tata ki mo jang ni ma to fe ta so la lebo tinela tata ko na fe la ko fa ya ndi Emeleke tamusa ngake ko nimi lodi boso nimi lukeni yiyani nguna kesa hawo wakele jaki sa kamu dabani tanga kana ko tumene komanga so bana kapten sa moja verset 7 rara vous remarquerez kuna mtu alala ya roba kazi kile kama hiyo hapo kiki yani bika twakunga disoke leo kazi yake ni musiko tata kisoro hadi ya wewe loma bakala jaka bonzo tama kufanga takini pata mtu muna jeunesse mekana tu il faisait ceci ya mais ndio ile pala kaka adam kama mki twafanga alipopoka batatu tata delo na fina manene tata yengine kutima afina manene donc le pronom pluriel crayon batatu twakumuka alors kwa nini wanaandika Biblia mkisusu kwa kufanya ça si kama muna verset 7 batele de vous alors différemment et confondant, donc c'est déjà le nom pluriel. Première personne du pluriel, nous. Vous voyez? Donc, bon, on a appris le bagage, donc on a dit toi, tu as dit soke, tu as dit lungana, tu as dit ngenakutima, il y a des périodes de ce qui vont te gagner. Wa kuluka. Bitu babu tamu za wazo kulu bibi. Kingulu jambi. Alors, on a un peu de signes sacrés. Mais oui, mais vous voyez, on a dit, on a dit, on a dit,
zengle Musa mukinga ndinga za chiko kabe na kulumi mundinga mo da kulumi lembo yeto lembo tukala na mfumo sisi tunako kilembo bakata sana kile yimna na kunga kuna ko le tote la yele munzila ko muna waya ya ko ko mu peleketi munzila ko ndo tele ngomba c'est un secteur de piège. Bah, tout la même commence à faire mon ami ici. Les mots, le piège. Donc ça, c'est un niveau. Qu'est-ce que vous voyez? Je commence à cariner un peu à il y a un niveau. Bon, on a dit, bon, vous avez dit, le bon c'est. Donc, moi, le lion, le roi des animaux. Il y a un livre, on n'a pas de chef coutumier, les dépositaires de cette tradition, il y a qui tout le monde. Mais ça va, poso, vous m'en avez dit, ça va, mais pour non, la canada, vous dites la chose. Les mots, il y a un niveau, bino, baye, bolana, qui baye, l'autre qui peut mettre dans la. Donc, tout ce qui est sorti suite à l'erreur. Les élucider qui la plus de nom de tout manière de l'exercice. C'est-à-dire que il n'y a pas de réponse. Ndinga. Zaïsa, au fond, il y a des millions. Quand vous avez des millions, il y a tout le monde qui a des millions. Il faut que vous ayez un petit. Kuna petit, quand vous avez un sphinx, pour tout le monde, quand vous avez un petit peu. Bah, il va falloir que vous ayez Mas muna la wuta ko problème écart. Mais muna écart, muna avantage et inconvénient. Quand il trouve que nous n'a pas le problème, OK. Donc on s'est dit finita on va faire le way. Mais quand on n'a pas la main aller, par camp yo. Quand il y a pas pour la réalisation quand il faut cadrer. Quand il y a casser le cerveau, pas la routine. Il y a pas pour la animal vous dites que piège qui est pas. C'est ce qui est dans le piège. Les mots. Ça, les niveaux. Bon, oui, c'est bon, mais bon. Au lieu de quoi, je vais continuer. Il va faire la espèce, parce qu'il est mal. Mais on te donne, il ne faut pas que tu me dises les mots. Il dit les mots. Babi qui n'a pas, qui n'a Satan, qui n'a qu'un zéro, il vient de réclamer parce qu'il dit dans le démon de coupler une vie. N'a pas dit que c'est la l'université, par les bâtiments, et si au Canada, il y a un boulot, on a ma belle et si au Canada, et si au Canada, Bolivie c'est le boulot, qui Canada, il y a un fanana, qui Canada, il y a un Noma, et Bélé, la Kati, et Bélé, Bazali, la Kati, Batwa qui milon dans la tu n'as pas à faire. Quand vous avez un peu de choses, vous avez un papa, il y a un niveau, vous n'avez pas passé. Qui n'a pas passé d'accord? Vous n'avez pas passé comment? Vous avez Patrick 15 ans. Vous avez un nom, mais vous avez un nom. Vous dites, ah, on a un salaire, on a un salaire, il commence à la paix. Oui. Nous n'avons pas un peu de niveau, ils sont au niveau, on a dit, qui est bas. Ah, tu vois, j'aime pas tout ça comme on a dit, moi, j'ai étudié. Donc, il faut qu'il y ait un bilan, on regarde, il dit, moi, je suis le pasteur, je suis le professeur d'école, le musulmaniste, en France, qui tout ce qu'il a bilan. Qui est bas. Ni que ça, ça a un son, ça dit, ça prend une coupe à mi. Koulou, qui a mi. Satan est en train de réclamer. Ce qui se passe, c'est que la bunda vous. Oh, on a Satanga qui tombe de Wana, on a passé. Ah, qui tombe. Oh, on fout maman, venez vous tout, mais pas pour dire l'homme au cas. Quel est le monde qui dit, monsieur Mandor? Il y a des points de dialogue dans notre cas. On va battre un sibou, son est gagné, il y a des fois. Venez pas voir son nom, pour ta classe Mandor. Quand il Mandor, vous n'avez pas de dialogue, quand ils ont la dialogue du jour. Pour ne pas oublier de c'est qui est le jour. Je vais te dire que ça compte dans le niveau. Il y a un niveau.
matériel. Activité. Donc, nous avons besoin de sous. Quand il prévient qu'elle soit dans la base, dans la base, nous avons 3 cas, et ça est sûr. Pour la base, nous avons 7 minutes pour premier la durée. Nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de quand nous demandons, nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de di bunu di ya lo ni bampangi zetu ko kune to bana ko takali beto basema makana mo manza ba Ismaël ba ndele ba kituki donc les c'est plutôt ils ont leur spécialité c'est quoi donc le beto vidi di bunu de lo je suis pas chez les arabes ba sonika ngam ki arabe mais kina ko ba ba si vous allez mu di bunu mais ba ko so les qui circulent pour ba ndome ko lu ti dina be lu vidi di titre caso de la passada mais vous avez placé un nom il faut pas la trouver Yassir kadi ani kukumwa ni kiangani bakanga bawo kiaku kiangani mungu mwataka kisolokele PVC tati lungana PV ya mwana tati ngenda kuti mtasema mungu kiangani lumana mama tout ça c'était la chose. Moi, c'est la question. Moi, je c'est que moi, je veux pouvoir passer du soir. Mungu wa tata kisorokele lukelo tata jalungana ye tata dangenda kuntima tata simoni kimangu changani mwanda luji wa velela kwa bana bakotene munzu wa ndongo yenkanda wa moyo tubaka twajiula wao mukanda wa msiku tanga jobo wa ntano wa mose kapuja tano nzila ya nteke na te nzira ya makumole ye musi oho tukuba mane tutanga mkumbwa tata kisolokele tata jalungana itata lengena kutima tasumo kimangu kyanga ni mwanda luji wa belela Mose wa kutikisa Israeli jajo wavuka kwa bao Israeli nawe mina yenziku mingi na kulukama kwapo mbaki lwa lungu kamyo yekeba yevanga myo yave nzanjeto wavanga luwawa luyebejo oledi yave kavanga luwawa lulolo yemasemejoko kandi wavanga lo yebejo kibeni tubapo twena moyo vava kwapo yave wavuva yebeno zizi muzizi mutia bamongo muntangu yina munu ya kilama vakati ye yave yebeno mukulukamba mavuva yave kadi lwamuna wonga mutia kala tomuka bamongo ko yani wavuva munu yave nzambi aku yakuva ikisabu ntia ngipiti munzo atinanga kukalani ye nzambi zankakako ye monoko kukivangilani kitekiko kakifwani kena lekwa kena muzulu volekwa kena baba mtoto volekwa kena mulangu kuntia mtotoko kufuka manani jo vosajila joko kadi mono yave nzambi yave inzambi ya kimbala yivudu zilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu yeyanja mubawu bakumelanga kasi yile mukilanga
na teye funda ya dimbangu mubau bakunzolanga yekebanga ntikususatu kusadilani kumbu ayabe nzambi aku mungatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga kumwani mungatuko bandila lumuka lumingu mbasi wakeba cholongo bonzo okukeli yave nzambi aku lungu samba nu unasala yesala salu yaku yakyo kanti lungu kemsa moja yilumingo lo yave nzambia buna kusalani saluko kamwana ko bakala vo mwana ko ankenjo ko kasilo kya bakala vo kya kenjo ko kangombe aku vo punda aku mpulu byabu bya turuka ko kanzenza ko wena yaku mungudia mlelo nyaku mbasi selo kyaku kya bakala yeselo kyaku kya kenjo bavunda monsongege bambuka moyo vomye wakala nanga munti yangibiti yevo yave nzambi aku wakuva ikisa munakokwa ngolo yekoko kwa labuka ikuma yave nzambi aku wakukamba mukeba lumu kya lumingu tufimba sio chikezo kiki sakapu cha ndila yayi vumina si yingudi aku bozo bakukamba yave nzambi yaku mbati wazinga lungu bya bingi yeto manitu munsi yina kuvana yave nzambi yaku kuvondaniko kujanganiko kulabulaniko kutani kimbankelo vunu mumfinangana kuko kuzini nani moyo mungazanfinangana kuko kuzini nani moyo munzanfinangana kuko kamu vya jandi vosielo kyandi kya bakala vosielo kyandi kya kento ko kamu ngombe ani vombunda andi ko ye kalevo kabulevwa nkutu kya mfinangana kuko muna nkanda tusasila lupya hunu tubakili wao nkanda wa tuku chongelevo wantete wa Mose mundinga tubanzeza batanga vo Genève kapuja 10 ye Mosi nzila ya ntete ye nzila ya voa nkumbwa kapukyokyo nzo ya yomi kubabele ye vilu aninga natanga mkoma chibalongo hata simoni kibango kyanga ni mwanda lujo vele mtoto wa mbimba wakala ndinga yimosi yempobolo yimosi bubayenda ku este bamona ndimba munti asinali bavwanda mungu bawu bavova sana ndolo twavange no biliki yeyuka byo bawu basakila biliki bonso matati yeba yelubumbu lwandombe bonso nkeke ndile ya kabana mnatanga ndinga zangaka ovokati bawu bavova ndolo twatunge no mbanza yenzo ya yongi inalambuka na teye kuzulu twakivanga ngumu katidi mwanga na bantoto wa mbimba ndila ya 5 savo 5 buna yave wakulumuka mutala mbanza yenzo ya yongi yatunga bana babantu samba yave wavova tala bawu binankangu umosi babu
benandinga yi mosi babaki kidi vanga jati tukabwabu kabana le banalekwa kibakeni muvanga ko tumateza nzira yaje samboja seti dika twakulumuka yevilula ninga au kabidi zaya sana ninga tukavana yave wabamwangisa baluselwa mtoto wa mvimba bayambula mutunga mbanzi ikuma yabikwa babele isavo mpilulu kadi muna yave wa vilula ndinga antoto wa mvimba yetuka muna yave wa mwangisa baluselwa mtoto wa mvimba tufokole ngumwa tata kisolokele tata de lungana tata ngina mutima itata simudima ukanga ni mwandaluti tusama tata kisolokele lukele peve ya se tata de lungana peve ya mwana fumo Yesu tata de ngina kuntima mpeve ya longo batana lukalanga mna vilongo ingege tata simudiki mangu ukanga ni mwandaluti wa fela ingege mbeve atika kala mtekelu semunu lwanza nge wakele kuda kwa kuna langwa mbaza nge wabanga zulu yenza ilekola ya wonzo nda munza tata simuri kibongo changa kawana wankaka kongeye kwana utukebelenge fukuda nziba tukezengi bonzo bafwa kantu songele nkenda zako utumwesikia mtawunu fumu katina bafwana utufuanisa talalokola fyaki nzo ya longo yatuka mazulu ya kulumka tempelo ya longo muno fofola cha mwana kwa ya vila mvimba ya kala kwa ndaka azingi wansongele nkenda za kumpasivu ya tomuka mbanga vele la nkamba yedo silibidi mka yewunu pejaka mulandi la programu ya beto ba guitariste bankengi ofo bandoyi ofo bambangili bagati ofo ba symphony ngi utu yonse kilibika wunu muyindulila lumbukina kya nene kibene ngeye beno babole mfumu Yesu ingeye mwanza luji kavanga remise reprise tata utololo kaka ngi mafwana tulumika ngege bene savo wakulumka kaka mpasivo wa kwa nkagwa matuwa taluna pito sabila kayimuna mwana juvuluzu wetu bana beno kwa nda wavila kanako makondulo kaka ebana bina kaka kala yetu kangu di musi mpasa wa ndinga ku pasabila yo muna wisi tuba longo kaduze bibo ndiko no ndinga ku makongo matatu kongo dantu kongo da tabi chako etu kongo de kati vobe ndia ku makongo matatu bongo ntelenge kilomita benede ku pasibonza ya kalepi muna wisa beno batuba longo se tata kisolo kele mwana atide lungana ye mwanda bela trasimo zimo ukanga ni fuma longo to mawo amen batata yo mama matoko zinumba wunu tunalandila nkinzi eto banza kimbongo walujindulu na lembo batari bogla baza kibraza wa moto Yesu Kristo kuna malunga ya lungana kiangani mvuluzi yanza kadi yani wazula luvo kasoba nitu vanakemba mulumbu kya 10 sambanu mungonda ya nana mulumbu wa makumole ye luvua imosi 2001 luntila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwanda luti tuzejovo makasaba kumabakisanga kanti jamu dinaga jancheke tutengingi munankada nsiku beto munankangu yeta itangidombe tata kimbongo chenga ni mwande wana mbwala zole mbwala pakundungu ye mbwala kelekete
munamvala telekete pakundungu kalanga boso simba yenzuzi babo bakwenanga bakulumukanga maunzo beti la kulukimosi bo pakidi mkungutu bogele siku baludi tubogela na filosofia mandombe siku kunsi kadi siku ukala ba kuntanta au mundinga banzenza ko falasa kantu muni bogela ngani o kinsusu kadi ba français mono kuna fweni kubwana nga yepau nanga waumvu makumoli nana bawu babaka symbole bogela ngabo ikoko kokoriko ikoko golwa donc mono bo ndinga yeba falasa kinsusu kwa donc muna kinsusu ko français batanga bo les interdits nsiku yeto wantu kunjangu kina tata simuli kimangu muna bati banlongo tata solo kenda dalunga dalenge kontima batu vani muna bifoni koni kyau bazula dioko kunjangu batu tudidi kuntu fodi jati la muna nsiku kunti nsiku kadi mumazulu kaukalanga kwa nikuna kwa lunungu konina vonungu ni baba mtoto kote muna mkayengele kuna kala kwa nsiku ko kadi kuna mkota kuna sabo songele vonungu ni siku ijao jojo yeto watu kono nga auji baganga mbobo mkumeka siku itanga jogo kata sumuri jimbongu mono pina kambai kila kuna pari musimu nono neuf wando akta kuna elize itanga jogo mono munu yalu tabilana munu yalu tanga jogo konto nsi ikalanga nsiku ovo la constitution ovo l'acte fondamental de la constitution c'est-à-dire ce qui régit l'humanité ce pays là cette contrée ovo igali tanga pata jitu yeto wa tupe itanga jogo tu foti kala ye constitution. Donc, comme mon nom, les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la constitution. Muntu, faut dire qu'il y a un siku muni joani. Kadivo, ou qui vient un siku, vous êtes dans le devant, il y a un bon scaphandre de combat. Kadivo, mon siku wenina, ils sont les beaux, moi on a vu la couvouette. Au moins on a vu la couvouette, on a dit que ça vouloir qu'il a fait. Mkunga on tambula mu dibundu de longo na 18 mai 1921 amakesa manungini nuvuate nwaninu wa Yesu nusambulo wa tuvuate nwaninu kwa mono bon tikezanga ko insiku on appelle ça en français le scaphandre de combat donc ton corps n'est pas poreux on a fait ça une ville à quoi on connaît bien la côte de la kadingaye wena ye nwani nu iti commandement yo tu kondolo ntangu nanga so vutugila mukuma kan siku tutengi kapu kunga tu nan tu safdiraga mukuma cha babel kulu mbimbi kinkulu cha mbimbi obi kadiri be kondolo betela bandu tagi solo gele ta lunga ngena kuntima lumbu ki mosi kuna mbanza ki mbongu sila lembo batari bogla bazar ki Brazzaville kadi kuna malumani mono mu recherche zami eta itanga di mbanza ki mbongu tata ki mbongu kenga ni mwanda lu jovel la ki songa lembo ko kinaka yiza mu 2005 kinaka paka mvovo bukasasi kwa nkangu ya niveau tata mwanda vella kana tuvanga ya ndipo beno lubutana lumwanga munda ya mpimba telefon beto wantu beto bantu tulebe wilanga mase ya ndipo dina lunagaga lumwanga na munda ya mpimba kati wijiko kanzi tukilefana ka fluki moti ebwe ngine ndangu sabo ngateto nimi loje bonzo nimi lukeni yani nguna esau yoyo wakile jaji sankangu jamkile tanganga nkanda wu
tumene komanga nsonso vana kapuya nsamboja le verset 7. Rara, vous remarquerez kuna mtu alamu na ngela woa yave kon kanzi kina kalweja fulukiki yani bo dika twakulumuka disongelevo kati ndiaga ni musiko kati kisoloke kadi yani ya mewana lomba bakala jaka bonso tangu batuvanga tangele vanga muntu muna genèse nakana tu il faisait ceci yave mais ndakele vanga ngakato adamu ngakamuki twavanga wale baboge batatu tata jalunga na sina mane tata yangena kuntima basina mane. Donc le pronom pluriel crayon batatu twakulumuka allons kwa nyona wanandinga biblia mukinsusu ovo mukifalaka sita mona vo muna verset 7 batele jovo allons descendons et confondons, donc ça devient un pronom pluriel. Première personne du pluriel, nous. Vous voyez? Donc, bonjour, vous n'avez pas le banga moud. Donc, vous avez dit que vous n'avez pas dit que vous avez dit solo kele, vous avez dit lungana, vous avez dit ngena il y a des bébés longs de ce monde qui va vous changani. Wa kulu muka. Bitu babu tangu za wonzo wa kulu mbimbi. Kingulu cha mbimbi. Munu ngina muna wonga kena yana ya ludi kujitomoka kuna ndimba sinali hili kadi ndimba sinali batire bo ndimba sinali la vallée de Chinia voler de Chinia ils sont levo benaye pokami le pot mat bayoka inzo ya yoni kuna babila nyinga ya kangwa ba tunajindula kale lunga na kangani Salomon, ils sont élevés le Pacifique. Comme Salomon, ça veut dire le Pacifique. Donc, Pacifique, le Vouvamu, la paix. Il y a un consentant, il y a des gens qui ont été Lumbuki mosika kuna mbanga jimbangu sabu Brazzaville lumbuki ram ka pakam fofo mutala banza kala sinema ya kukutuni ne bakaba wanga nengi Kongo wambutu mfumu Yesu mbe bapuji longo ka luidiwe mfumu Yesu beto wantu bontu zulanga sadila kumvana do papa kukutuni na muno tuga tumbugele mbanga belela Yinasidika mbanga felela kingala c'est des c'est des langues qui sont venues par erreur. L'erreur bankaka veto bavanga makondoro betela français, chinois, japonais, anglais et consorts. Lingala, Swahili, Lari, Dili, Teke, Bonsobobo. C'est des langues qui sont venues par erreur. Justement, ces erreurs-là, parlons-en. Tu vois la fioti, Mina, c'est le macrato, Mina, c'est le macrato. Tata Timbangu Tangani Bebe Longo, Manda Ludi. On a le 3 octobre, on a Manda Ngungu. Il y a un niveau 3 quarts des années sûr. Nous avons un peu quand si, mon voit votre ambassadeur, quand il l'a rencontre, il y a 5 mois, qui n'a pas qu'à l'année pour un il a Bamulanga Moyo, Mamou Mango Yatani. Pour tous 5 mois, il y a la recherche. Pourquoi seulement 5? 5 mois. Au fond, il y a la recherche aussi. Tata Mwanda Villa Batanu Kena, Batanu Mouyani. Donc, les 5 au mois. Donc, les 5 au mois. Qui sont locaux, papa qui sont locaux. Qui sont locaux premier. Jalungana, Djangenda, Yokuna Malu, Yimasema Oyemudi.
tata kimbangu ye mama chawanga kadi ngungu ya numu na mamwilu ichawanga yani wakile wanga njambulu za mfumu Yesu ye tata kimbangu pamoja na bana salu kakile munanga ko buka widingi yani miskaba tana mfumu Yesu mwana ko ntawe baka o metambule mwana ya kubana mogo bonso kunangu egeni nkaketo wantete wanketo mama Eva buka widi ndangu ndoka yantele ndi kote donc tata kimbangu tangani bon c'est evangelation boglanga tata ki jidikiki ki solo tele dije lungana dije ngenda ki kimbangu kama solo tele kuna mnalikuta le premier ki lungana jangenda donc la diaga bo lo la ngam kuma ta to alors makula mamba 5 mois ngudele mo tikala ngay du utambula nga mpunga utanga dobo ngai satana na suki nangai o ngai mawa ngai satana na suki nangai o ngai mawa na bebi sati mukili na nyokola kibapona ni kubomo basali ya zambe o ngana suki itesa mo ile faida na satana na lata kiposo ya meme kote ya lokola Elia nzoka na zalati ngoi katina lingomba tala lelo nasuki nangai nasukiye bankumu ya mboka bakokisa kingai na boloko kuna namba za ngungu o ngai mawa linga na ngai ezala kinde pona ko kusangisa bana na ngai balata ngai masema wa posa ya ngoi bila mama kasi pona musala tata kimbangu anyati yango o ngai nasukai mawa mbunda abotoli yango kitina ngai asimbi yango nasukiye bambangi nanga so yimlo ko ngaw kadi mutwala so da mbovu na mukati kuna tindor batanga dovo kuplenga ba bino baye bolanda tinga ibo zwaki ibo pengo nangai va tufimba feti fulgiki bino baye bolanda tinga ibo zwaki ibo pengo nangai boye bali wanangai ezali pepo na bino ngai nzete munene na kwei apana bino bitapipe boko kuma maebana ya tila mana piotira. C'est ça que mon propos est là-dessus. Tata Mwambanda le 16 août va na Kiemba wanda mukizinga mwanza ya mungu na mamwilu ikakeshi tata simuli kimbangu tata ngenda kuntima tata simuli kimbangu kyangani mwana kingana kimutika sifa ya ndivyo tata di musi wayenda sisi bana bali kulupangu kina basa kulupangu ya ndivyo bana bami botu lenda kuna nzoya hivi chokubina ngaka kalunda kafaika kulupangu sisi niko kalupangu na longo kwa ndona faika mantadi halo kuna lupangu kuna bakala ubele bakele bwana mubingila bele kandi bankaka kondo kam bibudulu taw bakele to ngam kipaka mutala kuna nana kala kese kina kuna baka bagelu basonde kipaka baka iki bele kadi kinzo kala kuna lujangala lu biwe mpwenya botu monangale bien matériel baloka kuna mbuda munu ndoke basindi sange di nge wizi de oye mais olinyo kuna ngai bikanti funa unakata musapi zengele musapi mujingal ndinga za chungu babeli kuna kulumini mundinga mwanda luji ilembo yeto lembo tukalanga pe mbo muti munatukoko kilembo bakaka vile kile yimbi na ngafunga kuna kongo de totela ngele mundila kongo muna mubagera ndiamu ya pakuno ngupelekete mundila kongo dotele lubaba lwa bangi langa lembo kyate faire des plaques de piège batulanga mumaza basuba baka mwana mbizi lembo lembo le piège papa ça na niveau c'est ça yani je crois maman Zakarini ano baka kuna huu
ya niveau wa mona ngete votre nègre bonifé donc moi le lion le roi des animaux yani kuna mbanga mungu ba chef coutumier les dépositaires de cette tradition ya kikulumbini baza bana poso molongo jeti yawe savo mais orma makalagana tu veux dire la chose lembo yani bo bino baye bolanda kinga ibozo kibo mengo nangai. Donc tout ce qui est sorti suite à l'erreur, je peux les élucider très rapidement d'une manière non exhaustive. C'est-à-dire que il y a un bangu de la bosso ndinga zaïza obonga ko nini lote kavwata kimbi tatula nyo mfana kwa nini lote iboko za chumba kajaka bila chunga ngipiti kuna ngipiti tangu bakele monekanga bokana tumeka bokana 5 kuntu muntu kantu kuna malu chipulu baukona ngipiti bapala ndo zakaka mansu munanga unu taka ndo bokana ma écart mais muna écart muna avantage et inconvénient kadi vous vengi unu kila banga lokalo lokula mbote na kwa dede lukufilinda ngu la kafuna kwenda mentangu taka una baka mamu pe ale bantangu yoye kadi nyoka to tula yani kisu mukati ko kadi ambemba kadi nyoka c'est le serpent bananga lukila nyoka jokele ana kwa kaluti dingi animal donc animal de piquement vous dites à pied kema c'est fou kema pied les mots ça dans un niveau bon oui dis comme bon au lieu quoi une voiture une Carl Mercedes photo pas si mal mais on tombe na lingo vale kima ke mona mfizenga lembo yiki lembo badingi tunakaka kina satana kina nganzenga nkano na kulukulu bankaka kuna kulumbimbi il vient de réclamer parce que ici dans le ténor dans le couplet il dit nako kito tenga polimbiste pa ya tataki mangu esi okangai na poloko pona mabena kai esi tokabwani nayo esi tokabwaniye polimbiste loko nini tikangai na kufana ngai tikala mokondi ya lingomba o tataki mangu ebele na kati ebele bazali na kati batwaki biloko na ngai kena kumbanza belela tangu ndo molongo wanga ndo ndo tuwoni kongo munza ya mbimba papa yandipo bankaka tumunla ngo pasi kina mfuma zanga tango kuna mbanga chimbongo Brazzaville patri kenzo uzo wa munyani ko meba futi longo ka umususu ngana zana ngamu nchechela ngana zanga Swahili kikongo wana pe mwene ndio unapana mkutu yoyo isongelebo munakilebo kineka kiemba moi j'ai un bac plus 4 en management, j'ai étudié, ça veut donc qu'il faut qu'il a bila ko, on banga petit titre. Ça veut moi je suis le pasteur, je suis le représentant légal de l'église qui m'enguise en France, vous savez, qu'il faut qu'il a bila. Kiemba. Ndinga zinaza awonso no, za yiza kwani mukuma kambi. Kulu kinkulu kambimbi. Satan est en train de réclamer. Ce qui bana ba awonso na bunda vuvu. Ngana zananga kikongo ke wana muna ngopasi kikongo uvuma mbanza vene mvutu mbeba kweti longoka tera ngulu kitu vini masoma ndombe yani kwani jaka muna not card wabaka nsiku sone kene yani bo beno babonso no lukota classe mandombe kadimu mandombe kuna mbanzo nguni be jaka kaita wongla jamu joto ko papa bele jombai sejeto ndio najua mkango ni msuma ndobe yandivo njalu za zole mwene injalu luvangila byabyo luvwidi mfunu mu activité matérielle activité donc nzapo zetu za kinsuni kadi breve yakasonga wanambanza ngungu wanambanza ngungu yandivo tuakar ezalia sur kuna mbanza nguna 78 ko fobela jelibo njalu za zole mwene injalu bangila bebe kadi un mandomba kaka mfuta mwina ngama mkota klasa mandombe tala di budu di bien de longo dingina bampangi teto bobo nkunete bana da uta kadi beto basema makanda maondo manza ba Ismaël ba mindele bankituki donc les ba simputu ils ont leur spécialité que c'est quoi donc le beto vidi di budu de longo je sais pas si les arabes ba sonikanga mu arabe
mekina kumwalonga mpaka nsiku vo ale muti bundu bitu bawonsono leki circulaire muti bandombe bolu tijina belu vidi chitre kazi zula wala mpasa hapa pasisi mewi na kuta klasi ya mandombe imuna mwana tuwaka yasi kadi ya ndi kumwandi kiangani bankanga bawo kyaku kyangani Mungu mwata jisolokele keve yase tatida lungana keve ya mwana tadengenda kutima tasimagi mu kyangani tulumanga mawo tusaha kitele batusa Mungu mwange sita jisolokele mwana talungana mwana tasimagi mu kyangani. Alors, Nayango, vous êtes dans sa maman. Rendez-vous à 2013, Msonyo Spozaliawa, weke tosala sumusala ya koleka. Bisu tozo sepela mingi, keke tozo sa programme ya kulumbi ezalika. Bonke, Ege pe mokileza kotambola, mabonde ni totikate, mabonde ni na kurumbini. Tina mimi msuko kangami na kurumbini. Oya, teyaki na tongo. Tango wana, unoko izana ki moko. Zako loba ki kongo na tango wana. Ke, kolo yisu tango ayaki, kusorana tatamoli mosan, dasi mokibangu, le 18 mars 21, zaki na midi awa sorola kina Congo. Alors, kuna mababel tamu ni kamwe koyaki oga tikaraki una bazaki kosola kaka na Congo. Donc, nous va prêter. Donc, ici na ndenge tobebisaka pasi na biso esila po nzambe asali mokili asali biso bato me na mutu nde apesaki mayele ya mingi po mutu adirige biloko nyonso na banyama na bandeke na bambisi na banzete na matiti na mai Bon, je suis lié au Telema et Télémi. Nous sommes là, hein? Vous voyez, on est zonga? Ah. Donc, nous sommes. Nous avons fait ça au Tangi na Congo na ye, à Yéna. Au nom du Cabo, à Kosa. Donc, nous sommes allés tout ça, ma casse, pour voir Rana et Zonga. Tangu kozonga ndego monike oyo tuzomona ke bisengeza bisengote oyo eza bisengote pasi kutu lesuki olandi tata nzambe bisengote iye akondele ya biso tokoma na esika oyo ke kimia ya libela bandoi jejeki gaki Akengi, symphonie, chômage, produit programme, Moko, chaque les 16 nous allons. La casa fait Lyon, vous avez rien? Vous avez rien, hein? Dis nous pouvons voir la carte, on a dit non? Comme ça, vous savez, ce que on a vu, ce qu'il y a la CDC, on a mis photo, après photo, allez. Pose moqué, au Romelina, le titre est bagé l'ongla. Au que Balingara, la titre n'a pas combattu. À Osani, continue à croire, et alors on y est comme on a. On a vu un assise, 3 jours, on a vu sur les signes les lots, donc le programme dans le Goma, ils sont au Sinici, au Bakokende, Bakende, au Kotikara. Merci Bandeko Valenti. Ndenge na lobaki na bino ete tozotambola point par point. Moko na moko azali koya ko expliquer biso monene ya Papa Simon Kimbangu Kiangani na banza buti kolanda Mese Diaz.
ye azali député monene na kati ya Angola. Atambolaka na mikili ebele sans visa. Na banza papa Diangenda Kuntima alobaka pona ye alobaka kumisaka ye makasi ke tata oyo ba sacrifice akosalaka ekokendaka direct. Papa Diangenda na monoko na ye moko akumisaka tata oyo bouti kolanda malgré bozomona ye soki ndenge ni aza mutu munene ayebi mingi atangi mingi tala kaka mutu soki atangi mingi tala kaka ndenge azalaka tala kaka mais aza normal aza mutu munene afandaka na Angola. Papa Diangenda akumisaka alobi tata wana asalaka sacrifice mo makasa ko sala voir même un mois aliaka te loko te car na tango mo ale mo biscuit mais mabondeli na ye ekomaka direct. Wana c'est Papa Diangenda mutalobaki yango bandeko ne tozo sabino tozo tambolaka pona kolakisa monene ya papa mo kiangani ndenge uti kolobake ye wana ka ya 1887 ye yoka ya 1951 siko to kolanda témoignage ya moninga moko ye afandi mingi na poto je crois sali je crois ba 20 ans ou 22 ans comme ça ayebi makambo minene sala na mboka na Europe kuna ye affrontaka vo même ba mindele. Donc ye abanga ke loko te ay aza sir na nzambe na ye ke oya zali koloba ezali ya solo bande ko to landa to pusa na papa ta na kati ya plateau mbote papa loba mo makasi pokuna micro ezama vraiment papa ozali na liloba ya koloba sur papa Simon Kimbangu Kiangani po ete émission tozali kosala pona kolakisa monene yake ye wana ka ya 1887 ye wana ka ya 1951 na komba ki solo kele tambe tata kwa jalunga na nzambe mwana nzambe mwana sito pasi mo Kiangani wana kwa Diangenda Kuntima ya solo papa Charles solo kele tata Simon Kimbangu oyo bozo mona oyo à l'époque na 92 1992 quand vous benga yesi rose ngana kene ko fuka mai pai na yende kuna ngambo ya mamisa ipisa ngene ipisa na pot noa ko na bari bakalora kuna zwa baka afana kene mikini na funa musisa ba kuna sera na ngai na fuka mbenga na mona ki elili elongi ya paki solo kilo ndo ina yo la chwa kaka tanga na kompa baki mbongo bilinga square oyo liputa bilinga na poto na 99 na bari ko luka baki mangisa zali wapi kutoka na koti na yamba na ye na komba semo ki na kota na baki mangisa il s'est pas qui solo kele a bon mois na mars normal les informations c'est moi on a zo bossa na sokele parce que solo na mona ina 92 na poto na passe mpaka ningi ni a bon mois na mars ko fana benga sko ndiko akimangisa kwa butu monani Dieu donné la famille ndokoro na une petite invitation la bengi de mutu mais ngai tu avais donné ça à l'époque na poto noir parce que c'est par exemple dans ça genou il y avait même ce qu'on avait posé les mains. On a posé un peu de temps pour aller. Tout le monde a changé à Némoussous. Tout le monde a camouflé Némoussous. On a les amis comme Némoussous. Alors, on a bien du donné pour que les gens wana. Non, mais c'est pas si rose. C'est possible. Mais il y a pas qui sont locaux. Et c'est comme ça que réponse il y a Seigneur la Taïwana. Si rose est Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel. Un peu, on a fini. Le moment où on a bazolanda. Tango na mona ki lilingi wana. Siko bana benga so na coach recherche iko pesa nga information que non ningi mwana na taki kombo ya na taki longi ya mwana na ngai ça dit que solo qui veut dire Dieu s'est révélé Charles qui veut dire fort et Daniel veut dire je juge parce que Charles c'est un pronom germanique fort car fort et puis Daniel Dan c'est à dire juge elle et où na Elohim donc Dieu. Donc Dieu juge qui est fort, qui s'est révélé chez nous. Donc, nous avons pas si rose. À l'époque, on a la dit comme donc Seigneur investit, S comme Seigneur, I investit, R remet tout rétablir au ordre spirituel. Donc Amis elle est là. Et si on a appelé dans la expression wana, aiko pesa aiko chika penzi mwa jiki, wende kunanga mazopeta wananza ka guitariste. Api se fonso nzemo zima kama Kata mfumwa mbanza Mwakala kwenda ya kutela vo Tata Natandoki zaku Kisala kwa meye bandokiko
kadi ntangu yingi bakwa misinkangwa me est-ce que non on peut expliquer on a lingala puisque mingi bayoka na Kongo dafu mombanza tango lingo kenda na hivi saki yo mebeba ndo kina yo ndio makamaka sasa utawa ndenge nzembe sasa ngai na kusana ngaba ndo kiti pamba ti tango mingi basakani baseli makambo ezangi tina na bana na ngai siko kupeli ngini uya yantiki di salukiame uya yantiki di salukiame ya lutelele zolele futula dibundu munzila ibudiakala donc na lingo tungi sali tawo na bani musala na ngai na lingo tungi sali na lingo tungi sali ngomba na ngai na ninge ezalaki donc ati résolution bombo wana omona ki wana ya résolution donc na ti fula longola biloko mikibi ko tibo kisaki wana donc remettre de l'ordre spirituel on va dire ça dit si on fait de la sim sur les médias donc remettre Siros Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel et puis tango wasali ngama wana na police code kwa tuna formation wana na komeli akobeli ngai na tuna pisa réponse na na pisa kala information katukala yeleko tuza bandike baleti zakaya tusima na ye wana et puis étoile wana ngandi kuna ngatu tusala na Paris centre de recherche d'engrais boutique là ba chercheur tusala chercheur kwa makambo kwa ba passe pas kwa côté ba mindeli biro benga mindeli benga ban kituki siku ndela za monanga kitu kimundu ba kitu kwa kibeti diki batu ba bongwani bazenga ngabisi ba yiba yindo siku siku kuti ba ngawo ndela la kundi l'homme 37 000 familles parce que le chef de la salagi na parce que le meso bachar na il petit ngama solo wana na ko itali kitidi kiki yi wana kama le 5 mois kama le 5 mois na 5 mois ils ont information kati kama le 5 mois ça dit que les 5 en mois bango mitano na kati na ye kama ti kama le na bengi kitidi kiki qui solo kele Dieu le père le monde le qui dit kiki l'homme 37 000 familles ça dit qui solo kele dilet di Jalungana, Dilet, di Djengela, Dilet, qui Kimbangu, Willet. Comme il y a longa ya maman Mouil, les années Kiawanga, Kambate, Kiawaka Weeding. Il y a comme un solo à Colo, ils sont pas seulement qui vont apporter le 5 ou 6. Tant que à Monité, mais cassé à l'objet. Mais pour dire, ah, mais ils sont tous les autres, tous les dimanches, on peut se montrer. On est longa, Waka Weed, à Kiawanga, Kamba Yoki, à Monité. Donc la maman est Yambo. Mama Eva ayokeli ayoki nyoka lobile yi tako nyoka lobile yi ale bape écoute ça tambo yesko mama mwilo ayiko pestia mwasi na sika na yi ayoki yango kongo yelo na chawa ko rajo ngini 10 pesi 30 e bolo 8 imbangu wilet chawanga wilet pesi 16 ezali 6 plus 7 donc 37 yango tango ajongi be bambu 37000 tango ajongi boye kata ki mbangu wana alobi ba ola mona ki banyoko magina ngai to kopana kobe beno timsa kana potu kangama donc ndenga banyoko magina l'époque ayi ko sawo sikana bango ko sikana elo kasi bamoni papa oza makambo ebele oza makambo mingi donc faut tout ça l'émission moko pa na je pense il y a 1 heure de temps pona moni oza makambo ebele wana to kolobela ngo sima mais bayebisi biso yo ofrontaka voi même donc okotaka na kati na Europe kuna ba mindele donc ozo coincer bango ezaka ndenge nini ozo le ko mondele azali mwana nanga donc na botu mondele nanga bino obengi yo bengi ko mondele uti wa ngai nazalaki tango nasoba sa rochela ko fande ko nanga moko ya autaki angola makela de zomo na makela de zomo kuna yesko koko ko na yazo yibise ketaka mindele baso kota na sikata yake na tokela wana baso benga ibango mutu ndele c'est-à-dire que ndele elingo ba mauvais esprit c'est-à-dire que ce que le lozo mo yinule ko na mai bango so mona ko ba revenant moko ba kituki so ko uza mutu wiro ko na mai fanda mai tango ndusu ko bima posono yo échanger ba kituki ki ben donc ba bombwani donc bango bazali bana na biso ba yebi bien ah bon uya bangu la ludi kya isuki ya tu tango na lobi bo solo ya kolo yesu apesa kingai ki baswe ka mutu ko ba bombaki na pimisa ko polele problème so le baka monoki bungu monoko mputu to meneziti swa yeluta ziti swa ngai ki mbangu na poto bazo respecter makasi koleka mais mokuma kange ndombe yaba kaka pona yo moto mwini zo sola ngai te donc ngapa parce que ba bilenga na Paris na 99 na kendaki na Élysée na c'est pas possible pour faire
mokota on a été ngena zaki nango moi basi bangeza te bamira bazo kuya bakanga ize tango zaka azosikima bakomprendre que aza moto mususu bazuna na tout seul minga pa compte protocolaire tango zo fona compte protocolaire lizo wana na tika lo kolanga ta groupe on se fukami please ah bon ba image zali les journalistes comme ça ko kala minga mbate na yawa po ye na longoka na yoko ta classe oyengola na yekola et longoka ilikuwa ba longo parce que on fait beaucoup de boulot wa longo kina fuma longo mais tu peux penser mandombe parce que on a ça commencer mandombe longo c'est que sacré c'est aujourd'hui longo et le ngolo donc tu makasi et longo fuma longo yo ne longo wena ngolo vokena longo na sakala ngolo c'est que ça ya boulette ko ça va comment ni ngezali kulumbi wana zokili wana fuzo la monoko ya ikili wana asiki linga kikongo linga ya mwanda ludi muni elembo ludi lo basolo muni ndiko ngati mais bon to tuna mutuna moko batu mingi bazo vueza donc bazo négliger papa Simon Kimbangu kiangani bazo bakaka wana mwana wana est-ce que conseil nyoko pesa bato wana bazo landa conseil nyoko pesa bato wana po ete baya pena na nzela baye bake Simon Kimbangu kiangani ye wana ya 1887 ye okaka ya 1951 conseil nyoko pesa oui c'est kaboye biso zo na kati grâce à question mandombe grâce à question mandombe parce que on appelle biso toujours démontrer d'une manière scientifique ezatike makamako ndima baba tia yote ezali géométrie c'est-à-dire scientifique géométrie c'est une science mathématique c'est une partie de la mathématique géo qui veut dire l'univers métrie mesure donc l'univers des mesures biso grâce à mandombe ça la démonstration mathématiquement ezatike non faut ndima okotante ezali mathématique c'est-à-dire bon muta comprendre faut faire comprendre oui bien sûr yango mindele ngata on a la taka boy mondila boya otuna kwa pourquoi c'est bien comme ça parce que moi mon seki tant voyez puis ce moment ba le baka ba ko ndima mo za passe faut démontrer cette démonstration géométrique que papa c'est moi qui mon kiangani yi wana mulimo santo yi wana azalaka ou te bandi parce que le bingi l'homme qui dit kiki longo elongi wana qui dit kiki elongi puis na ngambo ya mazaki mbango sefa ndiko na ngaba guitariste mazaki mbango nzembo ujo sa divinité. Venez voir sa divinité. C'est ça qu'on a la presse. Donc sur le bandeau, on a tout sur imminence. Parce que imminence, il y a des cardinaux qui s'appellent imminence. Non, il y a sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Voilà la différence. Donc boy comment imminence? Non, on veut plus de ça. Fini. Wana ba cardinaux ba miki on va se porter à classe de théologie sur gagner tu peux me imminence. Vous comprenez? Il y a sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà. Pour vous questionner ça. Il y a une zambé mouli moussa ami zèle non avec vini pour na mona 92 na longue moi na yi. Ko diso. Yewana papa mouli moussa. Donc on est dit ce que ba lingi gai de Congo, kota na YouTube, godi de Congo, na internet ko mona ngai na cheka ba information wana, ba to benga tapé mathématiquement, les ali science, les ali makambo nima. Te, les ali makambo ya mathématique. 1 plus 1 plus 2, yango to démontrer parce que mon kangani azali mouli moussa. Voilà. Merci mingi bandeko balandi na banda bozolanda biso émission Zibula Messe. Émission Zibula Messe ni koloba ete fongola miso moto moyindo puisque papa Simon Kimbangu ayaka alongoli biso bande noire na miso. Po ete to yeba monene waye akomisi biso lelo batu mais to négliger ye. To bosani ete yende mutalongola biso na bombo oyo. Mais papa bandeko mingi bazotuna